Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ia raik senduk cengkah. Tang bopet mentah buat ufrai dia. Kam no ke cing cencar am. Tip syuk kan long kumna lah dah. Yap sama mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong shed hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kejongpi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki baper kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. U General Secretary ka United Neutre Movement Central Body uba Shepherd Kharsano haka arpsan tarik u jemang arja punriu ula pensyai pajba baki arngut ki belasha kem haki pulet haka arpulai tarik u jemang arja punriu halor ka jingkeno baki don kti bandawa pisa na kidukan Hajil Road Shillong haka kerteng ka United Neutre Movement na Jil Road kem dei satya ki dukot jongkaseng. Uba Kharsano la yaroru ye ki bor jongka an ki bala shim khia ban kem ye kini ki arngun ki bala shim ga bu ban dawa pisa haka kerteng jongka seng bat ongru baka seng kam ju ai satya ye ki reset shagi dukhot hanrei kum ka seng kan sapelong ye ka jing toket na e ki arngut ki bala sha kem ki yo ye ka reset lani yo dei ki bashu shinatu ye ka reset haka kerteng jongka seng din bang ila yo i kubor kasi sejan ba direk logo jimi kubor basyat kan arun ki khot jimi chen ki badawa pasan ko jibur di rekam sim ba kendit sim sokyan kalian juga yu chen nilai wat jingtip ban lap ik jing shisha pat kuntai nilai pembet ru ban khat ik ni jing gelang hari kubor hari ni si ke bamda ba khana bang lap pensyai sya ki pat ba nang sosnong juga bi nyutrap bagi nang sutru bakla kertum ke jingtip ke bang nilai yo ade bang lawat Nisham ba kini kibriu oi kini ke badan gajing itu bat ki khot jong yu chem henrei kimde ki khot jong yu chem bat misham la pun scam na misham la penung dukat eki regi long tang ki prolog di katahi ke ba penlengo ini ba ki kloi ban shim ni ke senjam pat ban le ini akam ke ba penjab rom ke sen tina kalian gajung ni ke sen ki peram jor eki bat ha ke por Yesu ban pan pa ko jing ai ku play ki bor jong kai ki bla sim khia pat ki bla yo ban kem no eki ka balong ka jing pindu ya kum kini ki tuition ka bu ki bon ra ya ka jing ja uram la ka long ya ka seng jong ni si ki wi ru ni sikman wa ka ni ka jing le jong ka jing yo kem kan ben ai jing sneng na kam ta ki bon ki ba ha ki ni si ki ba mun ta ki bon ki ba sim ka bu mo haga kerteng jong gedung beseng ne kerteng jong gedung kin hon bandawa bisa tina kalian jong ni kum keseng hi i pendam jor bat nyinget paka angile nok den kam te kum kalong hi na kalian jong keseng now ya kinu ki dukhat ki badan pok keseng ki ba pen keni ki kendon jong keseng ha kanu gedung benta i don lagi jong i jing kendon mangin penstom ki te kum kalong mendai kini kimdei ki dukhat ki jong ni lagi datang kita kiba lese kum kiba nak ke shui itu kiba itu prolog ngkat bat ki khot jang seng ti wan ikiniru nak kadang jungi ni na perkhat dak ke senjam di sini session komiti biang sesien ba ke ke senjam ko bangan chim nang tak ini kiba wanra ya kan di jenjam rom yang seng jungi te nak kalian seng ni ki jam kam ju ai kata kam receive yanu inuru bakin lu bisa nuru marka seng jungi ke yang bit pentre na ka benta ke bit kebiang jong ka bri neutral pat abadan gunu ga kam ni let bani kendo marmat pat kino ki badan bersih ni ki su asu mai ni pat ban pentel ne kam om bangin yo ban le de ki bit ki kam ban sudawan ne ban kolek bisa ne ban lum bisa ne nang tai ti katai ki diga benta jong seng ke bangi ni tre ti tai long jing shai jungi ha ni ko por na kaleng seng ba Yemi don bentai pat kini ki ba syakem ki ba kentho ba keno ba ki dei jong ka yu chem ti tak kata hi na kalian jungi keseng na kalian jungi nyim judon ka risit bang isu senu ru ti kumukalong hi hapo ki kubor ni ba kami ba kilap pedi dekat bagi risit jong keseng ti na kalian jong keseng hi ni bodin ban min wat ni marung isu risit ino pat sakawiru nangno giyo ini risit la da ki sushna thok ne le thok ini ti na kaleng jong sangi ni map
inap le ke patung ba bakan long ru ke snang na lo juki ba nam taki be ru pat. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.